that that instruction is withdrawn so that they can pay the teachers and then let them go to work. Because this happened, I think, 2011 during the time of President Kufuor. And in the end, government had to pay the money. So I think the CTAC should meet with the minister. I don't think it is in the interest of anybody now for the CTAC members not to be paid, although they didn't go to work. It was a strike. So let's make sure that we resolve the matter. They are paid and then they can. We can only appeal to the minister and then GTEC to rescind the decision and let them take their salary alongside whatever arrears will be paid them this month, so that quickly they can go back to work. But I think dialogue can do so. So they should be paid and then they go back to the classroom. In the interest of everybody. Oh yeah, catching up Mrase Betane, Nidi and Peter, not to court, and I will be in one sooner. Dom Kumano, so I no see Yanuano, not Dom Cassena from Somoso, a friend, I'm sure for some moment. Now, Mumeti, as someone be, Ura Beneza, naughty, 1 year or ton, MP, Pamelo Kunin Samno, one also to walk with me, and then someone who travel a chilling. Some 1 month on my birthday, it might be that they will be vacating in September. So if Omabetasi 1 month, that means someone try exams here. So they have to go back in September and go and write their exams. So and yes, in September, I say October, I say December, how can 1 month of lecturing no exam cost no. As I said already, you have to go back. So even if you have to start lectures at 6, now you're going to start at 4 because as I said, the Amasheno Musa Eden, Musa Ereden, Eka. 2, it also affects the students when it comes to their national service. Because Sese Aminu can say next month they are going to start national service. So move to me and exams. You cannot be part of a more burden on service no. So meaning that that score. It also affects the timetable of the school. Not only your friend is saying final year, but it will start even from first year, including those who have even applied. So it also affects them. So it is something that I believe strongly say. As a matter of urgency, the Ministry of Education, the Labour Commission, they should need to meet as soon as possible to resolve the issue. And in recent time, most of the friends are buying Juma, Obi raising concern about the condition of service because looking at senior or minor across the say inflation, no across and all those things. Obi feels so when you increase my salary, it will also help me. So for me, I think that it is a right call. It is their responsibility. Say BB their institution now, they have every right to talk about it. They have every right to ask government because one from a jumamu. It is one from a jumamu na market in fact, even with private your friend is saying organization scrap no, they also demand for increment of your friend is saying of their salary. So I think that it is their right. Yura Ebenezer Norte 1 hour ton any people abanyo kunin samno odimu akotene yepa. I was on for yam from free seat again komo ihu na yam from called National Buffer Stock Company. One of so matana ye money tua manso say eda ho no mo National Food Suppliers no cheso ma supply nuane e de ama National Buffer Stock for no a wo mo de koma ye meya wo mo ewe senior high school mo ja free SHS adama enenam so ma wo mo enya kwan e de nuane no koma National Buffer Stock Company mpedem for na so e ka da ho no mo no eyam pimanim wo mo bono a every bet 2017 ho no mo eba wo mu na ban aba bete sempo ne nkaprebe e de ahyehye wo no nsam na pinu aba beka mu a wo mo de ne saa ene ne wo mo aba begina ba bi wo mo gina sese ya na no kro de mo kaya wo mo di kan ko honom e ko bodom pem ho esesa wo no mo nkete ne wo mo esapo ne wo mo bobo ene wo mo niema e de ko tretrate honom ni nyina e se ne kanu akamu ama na afedu ba bi wo mu su a entopene bia enim ema opening pa won de Ghana kwa ye ho nsensem so etutu America ko ho no mo kwose wo no bose e ka bia da ho no no wo mo ebetua de ama wo no wiase no na kese kana emufa eno matua e de ama National Food Suppliers no na enentete ya so perfect nsem twefo ababetua pono so chese na watwi mu no empenifo e da National Buffer Stock Company ano de atogia se wo mo eye ntutua bia e se fata se beye na watwi e ka bia ya wo mo de National Food Suppliers no
so man ntimi antene nyina mfiri won mo kra no a wo mo ebetuatua kakra ede ama wunum opani Abdul Wahab Hanania wo pani kwanchefo a woda National Food Buffer Stock Company ano eno de nsem wetu dwamra na one nsemtwefo ebutu mai kakra efa eka eda ho no mo ene anibra aba eye food suppliers no wo mo eso Ghana cedis, and like I indicated, these are payments of businesses done between us and our license suppliers, and it originates from the year 2017 to 2022. So out of that, how much we owe suppliers is what is currently happening in the system that has even resulted in the picketing. But right after the picketing, government has released money for the arrears of the suppliers, and we have paid them 85% of how much we owe them for the year 2022. We don't owe suppliers any year, any arrears but 2022, and then what is happening currently, the supply that is ongoing now in 2023. So 2.7 billion has been paid so far, and what is left now to pay suppliers is less than 30 million Ghana cedis. For way a penny quancher for Wada National Food Buffer Stock Company no Openi Abdul Wahab Hanan and yet in Kana watch say so can you mess yenia will be obejina baby see do no free 2017 banibiano yanunim yoke kabia abroswa he was free 2022 yi ebanum kakakra wowum ene afi adwuma wo ma ye no eno montiatua asaka ne ma wunum na so ha ne nikra ene woka be 2.7 billion Ghana cedis there omo etiatua e de ama mai ne mranche ya omo gidewa rehemu sa broswa na wotwi mu de e ka bi eda ho no bia no omo ebetua so omo ntimi ntwe ne nyina kra no a e faro do no a ombete e de afiri ho no mama wo mu abusa ye kwaya nim wo ensam foforo mu oman Ghana ha ye wo no ye wadwumakuo bi a omo na hwe ye nsuo ya ye didi dwuma ahodo e wo man mu ena afensuso no anyinam kane ahodo no na ye fro mo PU Arusi omo na nsamtwerefo e kasai ena omo kyerese nyame anim nie afeni mfimfiri de etoso miensa no ena omo de ntumu kakra eba na enye wo bia ena beka no nkuntabuo mu ha wo nchichemu no eye 4.22% na omo kyerechire makofo matrensamtwerefo sade enema ebesi akọ omo nsem omo de mansamtwerefo nyina no eye tietietie wo kyerese omo siesie tere hairdresser ahodo ne omo ye adwuma wo salon ahodo no barbering shop ne toba ahodo ne omo pama de ye manta de ne mpaboa ahodo ne ade nyina no de kese omo de no enya de se empejamu bia aba ebiamu nso wani a wode enkanea no ayi adwuma no baabi wo hono mo ombe pejam na peja omo pejam nyina no eye tiezi akere se omade nsi akantam se ombe som Ghana ekwan papa so na nipa bia no se bia wo yi sika se bia wakoto credit ade akogu ebia ni mita so na ebia 1 cedi ene oyi ya na echirenchinyi wahye no taba babiri enti ko ba se bia nipa no yi 1 cedi na credit okoto ye no wanya sade 1 cedi ni tete no a nipa no ba na ni buafu ni nyina no ye nsam a omatrase aka ade abom sabaya omatima som Ghana Sompa yie pa ebiamu nso wotrese miaya huduo bi wo hono mu a baabi a omo twenkanea no ede koye adwuma no ye wo ahoode ne kese pa no lifeline ne se ne amode ye adwuma no se no ebi wo hono mu a baabi omo twen ede ko no empejamu kakra ebeba ene obi nso wo hono mu a saa ahoma no wono de ne wonnaso bi enti wonnaso bi no ene obi a wodaso bi no ensacharaye ewom ena nsoso ye do so da santamu enti ko ba se bi a se ka se bi omo gi omo nyina pa a eba sa na ehadwen womo de atodwa etrese obi anka na koma emfanto ne yam wodi nsuo na ye adwuma agisika wodi nkane na ye adwuma agisika obi anka na koma emfanto ne yam ni nyina no eyeye yo na afenso ye nkoso ntira enti boni bia eni akire wei eye ensemo a PU Arusi omre ansam trofo for your free lights bill ne water bill into me when na your nko
NPP amanyuku na atena ye eyamanu sam deda sam NPP amanyuku ni ye ntutu odonfo ya adoma memenda ebe omo etu aba ewo Ghana fa na nyina ewura no mu dunu a omo fa nkrata omo sretu ayine ne esi ayine fo so omo fatumi ma wonum no mu ni president NPP amanyuku ni dim no omo kono makwa kosem amana beka benum na fetu ayine ne esi ayine fo ni nyina bom akwa akoto wonum eso aba na sabato no eba so odonfo ya adomo a memenda ebe ewo Ghana fa na nyina no and opening power and a battle and a research one sensum so and the man people amanyuku ne Sompa FM nsem jefo edin komotre se abana wo mo ekono wo munim se bibia betimi esi ema wo mo aye nhihye krato wonom se koba se bia abana du baby ne kopai se bia Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wo hwere di kan yewura lankojo chiramate akwa akoto so miensa ana se bia yen papa Kennedy Kwame Akompra ko Japan eso so akwa akoto so eye bia mienu ana se miensa nom na bia ekowiase na omo no enkwa na ache manafa na nso na ebeka no obi anye bia wo ma aye ntutuye se ekopai ma sa nipa nso no a wo mbesa so ato ababio na sa nso no yenyamu mienu aba beka miensa no ho amomatimi enyanum ye twan ni esi ayine fo ni nyina ebeto wo no ma eso aba na yewura Evans ni mako edesa nsem tudwamra na Sompa FM nsem twefo ene ne di nkomo na ebusa se aba na eba so nyankopon ya adomo a memenda ebe no entutuye etesei emiamia hodo aba no bekoso no entutuye wo so mo ye o ma ye awie abato komisan so ahobo atesei yewura Evans ni mako New Patriotic Party your constitution no offer Article 13 and on the election of the presidential candidate no one. And it is over 13, baby a friend of 13-1-9 where there are more than 5 contestants for nomination as the party's presidential candidate. A special electoral college shall cast their votes by secret ballot for the first 5 contestants to be shortlisted. Yene party no lawyer for a legal and constitutional committee edinkita yene electoral commission kita the a woman say be special electoral college no say yenye nipenum ye to the edikan na yenye nipenum na party no besa atubim asoso si be nipenum nti say ye to memenda nyampa 26 August 2023 na yenye nipenum a yes 2nd of September 2023 ye beto asoso kozi say ye be nipenum we nyina ye ideas are eba Oya constitution ma enimusa ba constitution Emma party no kwan article 18 say be rules and regulations any guidelines ebe boa enhihye bi a party no epese oye intisa hoode na committee no party dia ma no ani ejina so I guidelines say ekobase yeto aba no na nipa mienu ana nipa miensa ana beche numbers ni nyina ne dodo 956 Yebesa aye runoff akosi say yebenya nipenum ohin that's nipa ebeko special electoral college no omdodo 958 on say graduate team 956 okay the kind issue register album Emma aspirant ye mom na otwe say omunkohwem na for yewura Evans in Makona ye penin power here batwo and research some so ema NPP amanyuku nyina eya bano don for ya domo eba so memeneda ena na obobo nhihye ne ahobo a party na yeso ede akire ye no na e was batwo ni mu nsensem no ano ekuo bi afram say grassroots movement of the Republic of Ghana and supporters of the NPP aba aden die ni ana omo kasa na omo kire se asem no de etetia wo apan sansa wufuo ene se we de yenkwa agina kra ansa na ebua obi anim de osom toma no na odo panini de atodwa yenti omo
ɔyɛ asen central national na ɛho sɛ saa nneɛma yɛkɛi wɔde yɛ adwuma paa na waka ɔma ne yɛmfa ɛnɛ yɛ nyina yɛsi kra no sɛ yɛbɛboa na saa deɛ na yɛ adwuma ɛno nti yɛhwɛ sɛ mu nneɛma ɛkɔ so wɔ bi ase ɛnkaka yɛsa sɔbrigye ha sɛ west africa ha ɛnneɛma ɛkɔ so yɛ mu sɛ amantugo bamɔgu ɛbɛ nifa na Ghana ɛnkɔ bi mu di a ɛsi nyinaa pere so na ehu sɛ yɛne deɛ Japan bɛdi ɔma n'anim a ɛbɛkɔ ɛnneɛma a wɔyɛ ɔma no mu no ne nyinaa yɛne tua obiara nim yɛhu sɛ bɛsi ɛframa ɛkɔkɔ no nyɛ nea ɛbɛtumi akyerɛ mframa ɛkɔkɔ a wosesa na ɛnyɛ yie na mmom kodɔ na wogye mu no na wogya na no hwɛ mframa no mu ɛde wakɔrɔ bi Opani yɛfrɛ no Nana Opoku Ajiman one a patron ɛde ma ekuo yɛfrɛ sɛ grassroots movement of the Republic of Ghana and supporters of the NPP na owie no ɛna ɛdwo so assemblyman nabo Chrisman Kakari Mensa nso ɛka ne sɛ Ghana yɛhyɛ yɛ leadership na yɛasɔ NPP ahwɛ yɛasɔ NDC ahwɛ sɛ ɛno yɛfrɛ ne nsa ne nsuo a yɛasɔ nsuo ne nsa nso ahwɛ but baabi a aduru no obiara hu sɛ baabi a aduru no Ghana hia kasa bi te sɛ patriotism pragmatism honesty and discipline nipa a obedi anim de bɛyɛ adwuma na watimi de aboa ama yɛn nyinaa yɛtimi ayɛ yɛn ho ne aboa ama Ghana akɔ n'anim nipa baako fo ntimi nyɛ ba yɛhwɛ wɔn a wɔn contest ɛyɛ flag bearer a NPP mu a sɛ nipa a yɛhwɛ no ɔwɔ NPP na nipa na yɛhwɛ no ɛyɛ Honorable Kennedy akompɛ kɔ Japan nti yɛsɛ NPP fo no sɛ ɔbɛdi wɔn hɔ no nti yɛsɛ wɔn sɛ wɔn nkɔ yi ne mbra na Ghana mmabunu na obiara pɛ sɛ daakye bi Ghana bɛyɛ kura edwuma ebu so na wɔn bɛtumi ayɛ no wɔn bɛto abade ama NPP na wɔn breaki 8 no sɛ 8 no deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn breaki a ɛwɔ sɛ wɔn tie wɔn wɔ fam no ɛnyɛ wɔn wɔ soro wɔn tie wɔn wɔ fam no nyinaa na wɔn nto abama wɔn yɛfrɛ mi Honorable Chrisman Kakari Mensa. Abusia wei ɛyɛ Chrisman Kakari Mensa ɛdwo so assemblyman na wɔn wie kura no yɛn nuanom mmaa yɛ wɔyi sini na afei so mmarima no nso wɔn nso sane bi mu. Me America say friend Angela Tebi do na munni me afem Ela1. It's about think of Ghana. Ghana ye die. Nipo besima boa Ghana. Eh ken. Me gina me pe politics o. Me nka say me wan dis na me wan PPO. Hwe obi a Ghana from ma me oba. Makoka wa kontuo. Na ye frɛ ɔmanpanyi. Eni ɔmo kan wɔ parliament. Ɔmo di yeso. Ɔmo tima me boa yo. But ɔno a ɔwaban ni mu bio but ɔnya the head no. But he never go yeah. Chedema can yeah man pa. And so we added they say debate on him. I said omo mo soro na mba to aba ma yam yi ba ko na ka ho no. Ene ono ken no. E so make sure say ken na so moto ma no. E bi so onye be di so kura no he ma o ye. No ba be di so. E say nyina ye ho kire yo. Me say me ho kire me pa. Menya politics. Menya politics. But say me djuma call from no. Me busuafo so any deal because na me na ye dan me. Edjuma mitimi ye wo wiase me twasi me. Itini ni call from de bra me bre. Me comment to abada o. Ba yese me gina ken eche but mitie. Kesi a ina enya wo. Oman mu ha. Se wo se ina adwenye ba ko. E ade ba ko. What I say. 1 honorable nipa bi ina ye pese wo yede oba power because ye djuma call from no. Onu nipa se bi wotimi afra yede. A hye nkran. Me ba mo chomo kakra me kan se. Ye hia Canada nim se panifo na kasa na beto aba. Nanso ye ya moman anka ye hwe ne ye beyi no. Eti yeso kakra ya kan se mo ma ye kwan ye ma Canada mla na Canada die. Woda ya koma so. Wonu ma ye pe. Eti yesra mo. Ye ne ye pe. Eti so mo panifo krom beyi na. Ye so titafo na ye hwe ne ye koma pe. Canada bontu a wo ye no. Eso ye ni. Wonu na ye hene obedi ye kwan. Eti yesra no na ma yentu aba ehwe nyina ne se yenye baabi ntina nya adwuma yenya baabi ntina nya adwuma Kennedy babuayo loke mema nyina bodon komi ana mema nyina
abusua da no duru ho a ebeyire o enye dania nsɛmtwerɛfo yɛ wase ntimo de enum nsɛm no bi na wate we ne yɛ nua ma no mu a oyi sini na afa nso mɛma no nso a wɔka wɔ ho nsɛm a ene wɔde atodwa eno no amsafo ekusuade mu gina NPP amanyoko na tena ye ne wo mabato no a odonfo ya adoma memenda e baso e wo Ghana fa na enyina no na yewura kwambafo abronye ene ye chairman de NPP amanyoko no e wo bono mantem ne mu eno no de krata ba bonten we kra de nene na nsamum kwasiada no ena krata na bobo ba ya se wotietie nsem bi nipa bi no mo e ka de to no so e ka e de gu nanimu ase no a nya de aba no a NPP amanyoko twa ne ne ese anyine fo beko akoto no super delegates conference no a baso memenda no beko bi mpone mpese wakono akoto bie e ma jese munsem de bebrebe ebinom chese wo yehufo ebisusu chese sikadie bebrebe no a wadie no na sese wo hu se wo kɔ ata anaso wo kɔ adwonti ana amana tu sa na mo no a watu no enam so ma Professor John Osebo bia enro bi etwemo na odo ani kire so municipal ha ya na ya bankrupt penia na ohwe eye so municipal so sese okwa Nkrumah aponi mu a wo mo department ya ehwe industrial art honsensem so eho enodi ne pa en wo kire se yera abronye kwambafo no wo be ka kire ni praying enye premfa se sa de we ya waye no wankire da so ye kandifo o kandifo a wo de wo dom ekoko na afemu duruntinfi a wo se uja wo makontinfi adaya obi edi watam obi etia wo naso obi eti wunti wo se kwambafo sa de we ya waye no wa kire se politics no a 77 produce a waye no nim de wo ho e wo fompa yewura eye Professor John Osei bobie nsamuni Abronya DC our year original chair Abani Bia Meka say any right say citizen any right of choice say obeto na want to anka opa on country will be say on to na the unfortunate thing a woman say wakoye leader una ode udom ko baby a ye to aba no enti se wo bie wa no aka se main to no enka nye ne kwa so no uba mura enye ne kwa so no enye sign of good leadership wo de ko fa dom no ko na de dom no koduru a your right to vote there wo na de dom no ko no na wo se main kwa nkoto na wa na de dom no ko ade dom no ko entokwa aba ye kosa una ye ohimpo a wodi anim na ohimpo se me de me nkosa ne bi na mo de mo nkosa no enkunim bia ba ho ane de bre no to me one provide good leadership. For way Professor John Osei bobie ni etene kanona wamana nso a oso no de obagie di se wa nsema amanfo keka yese ake oba amanfo keka se abronye eko Honorable Kennedy Kwame Akompre ko Japan ho no mo eko je kai di free nsem wo ko Greek minister Dr. Uzo Free Akuto no mo eko je kai ne niema no sa niema no anu agyegia ena sese na se abro no so enu ohu baabi a wode na ba na ebekọ ena ama ebi a wotu sa no mo no se nye sa pa dia ono Professor John Osebo bie no so odwene eye kwambafo abronye ho a wonte ase kwan bia so. You see, sir, Abronya Semi, Yati to the radio, so a casa bebre. In a casa no, ya confirm ni a man for Eka. Sabio ni tibua ebunufo enti samaji jihad ya minye dede na memfa nkata no maso anya sanka all he needed to do was say obeba bontin abeka say enye nokre ana nokre na mom botanti asemasi dia de we ma me enie na eni abato ni bibia ayo bibia nsi okwan sa but the reason I was sisu dua de letter come national ni sa no ma no ema ehye kina ama me wan che ka say di papa no ni tibua ebu no fo papa no woni nipa no bi eya pam ena wabu na pam so ena to ada ho sa na me conclude no afutu abede be ma no ne say he is a leader oni ni domo animu nko for way Professor John Osebo bie nei okokwa Nkrumah apomu a wo Department of Industrial Art wono ena just wudi honom no di nkwi ene yete ne kemre bi atwam na obaso municipal aya no ene ne ya bankrupt penia o ha bronye ensensem no ene wo chese uru ano wan kire se wo kandifo eno na ma wajai sa ne ma we nyina sa de ya wonto abane bi ne nyina yensem bi amanfo bi ekeka edefa no hunti aban no pesikanti wode aba ya wode atudwa kire se nyame ya adona wutwa bet na wodi a 10% or tamade yakọ
boys na dwalai papa na atiame hene abadi akire edema ND Samonjo kunu yewura Malik Basental na kasa o kire se aban na ade na se wani nye ho a ye no se watwam adwumaku ye kɔ hɔ kotwa beti wa no ama mutumi krata enti se wani nye ho se bia boys be twa beta eno se watwam wanya ade ye wose ye twene ten no obi a hye bet ana no ha kotoko ha se be hye wei Chelsea be say we United be say we na wono ade na adwea keka bomu anu wadi a wo so say 10% aban ntade wa wo yi pa no ani hwe. One, they have stated that this entire tax system is an attempt to push people out of the betting scheme. You agree with me that government that brought this act, this law into force can repeal it at any point in time. The biggest gambler in this country is the government of Ghana. A government through the Lotteries Authority manages lotteries, gambling of people of this country. The president appoints a CEO to sit there and gamble with the people of this country. Government hasn't seen the need to repeal that act. Government hasn't seen the need to close down the entire lottery system. But they think that by imposing punitive taxes on this particular services, they would move a lot of people out of it. Now, mind you, in quite recent times, they brought the tax on alcoholic beverages, cigarettes, and what have you. Yeah. Before you attempt to tax any commodity, as a tax expert and as an economist, what you should be looking out for is the elasticity of that particular product. I sit here and I stake a bet of 10 Ghana cedis and I am to win 2,000 Ghana cedis. And government says we will take 100 cedis out of it. And you think that will frighten me not to stake 10 cedis. You think that will frighten me not to stake 100 cedis. And you think that will deter me when I only stake 10 cedis and I'm going to get 1,800. How does that frighten any youth of this country out of betting? In other words, you have introduced 21 new taxes. Was the intention to frighten people out of businesses? Was that your intention? You have stated that betting is haram. You have stated that you don't like dog meat, but you are now pleading with the people to give you dog soup to drink. That is exactly what you are doing as a government. If you think it is not good, if you think you don't support the position of young people in this country bet, then abolish it, so that we know that your position is that you don't like it, so it should be clear, it should be sent away. Yewra Malik Basental order ya chame hene abedi achirdema NDC amanyokun. Amzia for beti ya na pene kwanche for that National Youth Authority ano Yewra Pius enam hagide esoso edibia soso se aban no na namuntu awutu ye no ne kwasoa no ohunu mfomso bia ewo ho se ne boys yi wo mabrabo nyina akwa trial lock sem no sabai tenase etwitwi na ni se penimbo ne bia waye from abone wa VIP bus no wampe wansem na de na eje gengranya ebema mranche ma ba wo kromu nyina ya bra ba akwa trial lock nko a anu nti wono de officer ne kwaso a no aban sa 10% eto no a wo de aba beto bet sem no ne kwaso a no. We have been worried about the increasing incidences of gambling that is affecting even the education of kids. Our assessment indicates that you go to many of these betting sites, you see young people in uniform betting. They should be in school. We developed a culture, and the Ghanaian is known as one who is hardworking, one who is committed to decent work and honest work. Those are our values. This penchant of young people attempting to get rich quick, in the long term, is dangerous a path to chart for any country. So we had always advocated that governments should take steps to discourage gambling. We're looking both at legislation, we're looking at fiscal measures such as tax measures to discourage, disincentivize people from indulging in excessive betting, especially now that our own research has indicated that the vast majority of the young people of our country are drifting into that area. We are like, it's a ticking time bomb in our view. So we applaud the government because we have brought up this matter before past and present officers of state, and we are excited that government is finally listening to us and implementing measures to disincentivize gambling. It cannot be the way. Arguments have been, there's unemployment, and I will give you the facts about this government's records as far as employment and so on is concerned. It is not sustainable an argument that, well, maybe because there are challenges of youth unemployment, the
alternative is that we should encourage gambling and betting. That cannot be the alternative to the creation of jobs. We should be looking at the government creating an enabling environment for the private sector to thrive, because we know that the real and sustainable solution to the problem of youth unemployment is in the private sector. The young people themselves must create the jobs and create our commonwealth. So what are the interventions? We should be encouraging people who have monies. The culture of savings. You have 20 cedis today, 30 cedis tomorrow. Why don't we encourage the young people to cultivate the culture of saving and grow their capital? The billionaires of the world, the Dangotes, the Jack Ma's, they didn't get to where they got to through games of chance or games of luck or betting or gambling. No, they went through the path of an intentional and deliberate decision that we are going to walk the long haul. For way ayo penny pious enam hajide one day penny kwanche for the National Youth Authority ano. Opani your friend Owusu Afriye na wa Ghana ni mapa odi akotere 1 pp amanyokunum na o American abrochimam na okasa na o kire se o ka de akire tu ahene na si ahene fo nyame ya adom aba na o mkoto no sabi ene pp da ache ene na chiri nsam wa yakata ye neti a ye behunu no ejina bato no mkoto no sabi aba na mkoto no sabi o mutunu nyansa ene adwene mu na yesu ani inspector da kumo ene one prison officer we monitor a president ni wife no na no course no ha ndi ye wo ho Abatua yebekwa akotono delegates election akoye is very crucial and the most important election in the history of our party, because candidate here yebe choose no and ebe determine the future of our country Ghana and your party ni nyina. Enti yesrewo MPP delegates ma omo eni ewo sikachi senior honorable Ken ana we friends at Wakan scan there yeah omo de baba omo de scan ba yeah monye scan ni na momo no monwene ewo oman no ene enchirima eho at this very crucial time no Ghana we don't need a candidate. Ghana, we need a leader, someone who has experience in politics, one who has experience and expert in governance, a leader who can transform the nation, a leader who can transform Ghana. Yes, MPP delegates, ma omo ni sikechi, esha omane ede ekononim, esha Ghana ekononim, ya obi pia ensonom, yentimi manage yene ankasa yamai. Areho, this is the time wa esha MPP party no, etimi epeke obia obetimi de omane ekononim, a leader obia obetimi a break the eight obia obetimi a create enyuma technology now ode oman akonanim Ghana ehia transformation oman bia especially in Asia because of their good leaders in Asia has transformed because of a good leader. China has overtaken US because of what your friends say a good leader bibia both industrialization and then technology. China tops the whole world because of what a good leader and no ebina ehia no Ghana SSA yes MPP delegates mamo eni tikechi because abatwa would determine the future of our country. Abusa nana Owusu Afriye we obi odi akotere 1 pp amanyo kurum na wo America abrochimamu ne nsam ode atodwa eno no na ye home so taw na yaba ye ba nsem pia ka kira ye de besoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. This is Sompa 93.1 FM.
Abza for Saso Mama Kwaba Bio Eba Sompa 93.1 FM so ye numre no nsia kase na abusua for waso guso awutie ne se wotienka e Ghana fa na nyina aha e Sompa TV adama na bia wo bia no abusua for wutie bie na wosaso ehwe bie sa wafo ene bromantem ne mu a aha e Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM and asa obuno ismanta no mu a se ye techima se ye nkransa se ye kintampo aha so Sompa 90.7 FM. Abuzia yanto akase no sumamo na informo Emra Santamantama say na Emra so adwani a awamra so adwafie ma desia e watwema mponi abato mpesua so honorable Isaac Kwame Esiama ano de afutu akwama mranche ne maba wane se yema etuhu ache honhom ene enemu kan na brano so no se bia bibidi ensakutamu a kwasibroni eka ne se maintenance culture no yame yeni nko ho ne yenkrakra no se beye na ebedi ensamu ache or is answer to Jawabra no ya mamreni amanie kwasibroni eka ne se 6 units community classroom blog bia na obia no e betinko DA Junior High School and this answer me to ya honorable Isaac Esiama. Maintenance na de high na the best room e to da maintenance e nya ka se kura o e sha se bia se beto be bi nega e si se bia entity de en to so se hu tana se wa sisi a na ka mo na e pa ko sa na se usto ai na en to so na wa resident tuition de effect no je be se we so for se ye nyina ye mwa e fi se e mo masua no e ye amansa asedi fa so me ko bia so eni ntra me se maintenance culture no any routine regular my man go say enfie siansa bibia ba ho a ye betra ye bia na yende na ye mwa ye ma disi benifo asonte na ye mwa be say japade no ye na etia enipa se enipa da sani ubodi no umenteni no so menteni wonu matro na ofa na osia what needs maintenance car ehia sisi bibia ehia sisi na fata se ye edo si obia no ye sisi na ensumi aspo na ontomra no na 50 million just read that where 86,000 rather 3 Ghana cedis 850 million cedis can sikano that is a fee and go away sika ya spending the support students if you are trying to and no Abuzan for we I am Raswe Jani or Wobran Swage Fima this year watch Mampuni Abaton Pesia so a was Santamantama say Yera Isaac Kwame Esiama and Yetin and Canon Witchley and a bankrupt Penia or watch Mampuni and Hinin and Potamo honorable Isaac Kufima for Sosono and the Kakraso so a boni Impia Basu pa. O may be a problem any woman. The woman should talk to more my more, nothing to a day about my name. A woman should also yet na dodankwa akufuado na daroma pepe swan ka wotri o twa debi asa ko classroom ya ko na be dina ha o meye me fra mi ni abese debi no bana dise e jiri ma banya chefa e wo tie fa o meso e bi bi etwa mo na ke ko da obi na ke ye ba akọ secondary school ena na dodankwa akufuado na daroma wa ye nhihye pa ama me no mi no anke teta homa yani ati wazembe yani ati kwa kwa pinokuyo nanka koko krachi hona ya kwa bobosia ye ba eden ako school mama me bwana mama ene krachi huna no watwa na do da kwa kufu ado na daroma kaya o de ba ye no education no de ba ye no enchiri ma ye die enchiri ma da ase adefa di anko e batena Abuzan for we ya bankrupt penny or watch Mampuni Abaton Pesia so Yera Isaac Kofima for so and yetin in Kane. Yanko and Finfree Mantamu, you are American and see an amu and Finfree Mantamu. What the assembly amania Ninano and say Abranti be a fence Augustine Gansa and a waji boom at your free or some chromo prison camp. Ya no Agona West Mensinum and Finfree Mantamu. Nina and say a better would Johnny Yeno. Like I say, who say, baby a wabjani aquateno. Kwa na woso okona no yesa oba na chipe asam de ato no enti ebre aprosifo hwehwem sa no e no musa kan na yire enti ne yire me ya wobo a wo mo ne no ekodi nkomo kakra no eno no hunu se sa abrante no kwa e kana asam yi wo firi adwuma ko besiase hono no wote ya wabo no bra na se de ya wodwane ya otowura musa no
kwaye bretuo bi eda mfimfiri mantem ho no de ball ena okose mu wote nipa kasa na okonachi ebi otimi kɔ head krom otimi da hɔ kora sɛ de wawu no yɛsɛ otimi tra hɔ sa na nwansere twa de ho ahia sɛ de wawu no mutwa mu a fum na ɔsan akɔ nanim na wɔne wɔboa aprosifo yɛ from sɛ community assistant fo yi nipa maako enkono ana bambɔfo no ɛte wɔn de gum sɛ monkɔ hwehwɛ wɔn mmra nti nkakra mahu no we afa ha ene mo nsatimi ka abrante na baso bone fans pa sa nipa maako enkono we agye ne mpotam ho no de echen kuro yi na yeso ya ni inspector da ekimo any one prison officer we monitor a president ni wife no na no course no ha ndi ye wo ho monitor sa ma di tin ye hunu ndi ye wa na ye nya ade tin no ndi ye da wa na inspector no frɛ sɛ infrɛ me ni nya no mba se ana we nya people bi sɛ we no aye ko bi e wo bi san aba bi san town mu ndi pa ni ndi wa na me frɛ me ni nya na ye ba police station na community police for no inspector no non inspector no pray prison for no so mo watch so no so mo nyamu drop for mo na mo mbra be chafi ko no na community police for 9 inspector no there is no in charge no na prison officers 7 6 na community prison back the call no ade ko ya see oh not here see or top forest no ye ba na so hu so dey on to top forest no then ye inspector no say yen mu because bi mu si o ha bi mu so ha nzeme bri nti inspector no ma ye mu tre the community police for 4 prison officers no remove for different direction because they are na forest car ni ho moto no agbo ya ni won timri digidi le ko bi na e nyina apo nti le ko bi no lucky na community police for ni prison officers no ma capture that and then the grab no nye ko kan na e ankofo na everything after the na ba friend charge officer and I pray prison officers no na mo ba na o me kan mo ha e ko che boy no e na mo de no ko e abusia ya samu ye dua be America nan e de nsam we e ma ne yen abzafo ye de mo frinfin man temoni asade ma ba santema se de mo kokura ye frene se eye dwene ho na o ne popropo wo ho no mo eye na owusu ampofo twemasi en wo sre nkronkro ne wo mo nsem wo bie so mo ntwomani hwe kru no se be ye na Kronwa kase tietia no mowrem no mo esi police station ye beboa ma bamba ho nsensem agane na so odwene ho ne mpotam enti wo mu su afra nkrankra ene woni o mo nsem obie so mo ntwe o mani mehwe o mo no mo meboa wonum se beye na police station na wo mu sie no o betimi esi ho no mo na so abamfa so de amakuro no ene adehia eja ebefa mpotam ho no mo nyina ore sansa metu dwabra na kroma ni nyina ahia na omo ye kwabena labor ne akwasi brone kan se communal labor no omo eye bie age sempoa ne ntekunum de asisa police station we na owusu ampofu twemesede sansami atudwa medawase amse friend mana omo yo se enato eni endisa eni eye mpuntu ntina ma ibiti akunya wani hwe wa beti aboa wa beti eto na mba ama santeman apegya me ba dwon ho no se bi ekuru dada de na nso no ye chiche dwon ho no ene me bo ya hankai anye nti se me ya branti amba be di ekunya no se me hwem no sa ni mani na me ebi se me ba no se ni pe wo kuru mu doso nti na be nya ba eno na e ma bi tu na mo se nipa wo asudwe na wo bomba se bi ebru yo ko tu nya bomba na nam so di isra eba nti egre nipa e wo kroma ema na ma se police station asia se bi ebru ye na e ba ene nye police station ni dika ba so mo yivi any first na bisi ya me be se osun be nsia ye ahimfi isi na muzo no je mi menya ba bi drama mo etobi na mi kroma so fire mo mi stop my himfi na mi fuma ni cheku na mi ni jumadi ya sefata o buza amana ne da kuri mo na nya mo na kato amana se bi che bi nya do MP for me no aba abika moment mi DC for best 9 emu
a similar one, but we use only 2 days. And the Qatar. They have those of you. Hamia is at 9. The General 2 days. And the Qatar. Sending it there. Beginning the pound. Now, man, a disaster. A whole cream, semi Bruna. Now, mechanical. And a growing injury. Can't mean a Guru. Namamaso. The Qatar Amamaso. Mr. Me body pound by the Anazor Police Bomb. Until the third a year. Police station now, yes, yes. For way Nana Ousu Ampofo Chumesia, Waye Juno Hone, and Yetene, Cadenwitri, and Assemblyman Honorable Kobitu. To four honorable to four so de kakra so sra assembly no se be bia ye dro se ne de assembly no an be bem no aba be so kru na sinemo se be ye na mpuntudwuma kru no de ne nsa so somu no on betima wie ameso aba mfa so de amakru ma ne nyina meda was say assembly project in the sense that the funding source here the then special initiative ministry that is one constituency $1 million and on fund this project now this time around that ministry is no more and the ama project no I stand still because Sikana eba 2020 ama omdia hojima 2020 drew roofing city at Tuabewi and say a drew roofing level at Tuabewi and say yentumi ba ho bio ntu be hu ya ho nsam no enti ma nanane me as an assembly member ye record this assembly meeting ase am I request say enka community ne ye ne ye be fat ho so na say ye be to aso ne ya complete am grant mo but you know the bureaucracy aspect here a work project see ho this interior mu ni technocracy ho no ma ye tia say no kreni ye trimu pon ye nanso so embra makwan ema yensu hu say no kre no muka because contractor bi the sika ashi and they say beto aso ne ye boso na nkrati mu a contractor ne sika na say aban ntua ya kwan ne bitua ma no e be say contractor ne kra bitimi ne ye nya legal issues a wo bitimi dibi mo ye so eno na ama ye nso ye de ani asi e bi fofra ye say bitimi start bi kakra na yensu ye tumi bi for way a assemblyman or a year general who you to four could be and yetting getting in a numerous cost on Potem more or Mostra Assembly and say baby a drone dear or Broma who are in Assembly Noir and a bit Mako Mumwa. A Kuobi a woman on it now omoye addition for the United States to maybe a mutu moche na omasane aba a baby mam has no mabeshe aquayamwa and maybe here. Naningano and it's waba. Ya omabe PM ewo lakpa community ya no wo okre mensene mu ewo epoye mantamu na nyina ene se ukọ sa okre ho no mu a na nanom akuafo edoso ho yie pa eno na wakọ omwa akọhwe woni padua ma hwe niema atechema ewo akuafo no apomudimo ni ade a Dr. Samuel Awuku na ye panimpa edema akuapem community clinic na wode nsam bebira to dwa no kire se no kurani asem bi wo ho no mu a edika Abronfo amuhu wa hayi ye initiative Akuapem community clinic ye initiative ye no won ye adwuma so many years ni nti da bia wo ba na wo be kan ho na yakọ endemic areas bi baby anyarewa bi ewo ne ade na yakọ akọhwe na fe yaboa na yasa amanfo yare nfa won so wa aboa yen because wo ba wo the equipments ni nema ebrayen na yatumi aye na efe ye nyina nso yakan ho abom na efe yakọ we health workers ebi volunteer we into medical field wo ba ye chiche won ebi tumi kododo hospital ebi nso ba me ho ebi nso kotetakwashi memorial hospital nti yende a yenya won no na ye no ye movement ne akosa yare ya ye bribia fine ne aba project abroad wo fi miamia bebri ewo abrochiri ebi fi America ebi fi Germany ebi fi France ne ade wonyina woka won ho bom eba anye first time ni about 6 years krana ye no nya sansa won do edienti a wasa wodi wani kiremu ewo 21st clinic no tietia abusuawia se ba ye yare wo hoi enye ade a wasa nipa ojije na nimu kura mesrawo se yare bi hawo na yare na e ha won wapem so enya ade se ekọ
adeɛ bi ɛwɔ wo mogya nim wahwehwɛ mu a ɛnkɔ ka wakoma to yam wafa afuro pɛ sɛ hunu sa akɔda no wɔda yie anasɛ wɔna yie ɛne gyi sɛm a mede ma wɔnɛ anwumre ɛne sɛ 21st clinic aba ya wo hawo ɛne wamaneɛ ne adeɛ ɛyɛ yare a wogiri sɛ no ɛna rubɛkɔ wo mu no wɔsoɛ wo ɛwɔ saa wɔ hawo ɛne amaneɛ no mu abusua deɛ ɛtɛ ne sɛ yɛwɔ nkora bata bɛyɛ sɛ edunum ɛne akyire ɛna wɔ Ghana ha sɛ yi baabia yɛ awo bia no sɛ wo Kumase ya ehwan overseas junction hɔ nom a yɛbɛyɛ nuanom Alpha Radio ɔbo ase council court hɔ nom a council quarters hɔ nom a court junction yɛwɔ hɔ yɛ yɛyɛ adwuma enkramantam nso yɛwɔ dɔme sunwane nkuranza tachiman ɛne ne mpɔtamu baabia yɛ awo bia no yare yɛ a yɛdi mu akotere na wiase nyina obia nim sɛ ɛno na yɛagye ho abasobɔde bebree paa no ɛyɛ sciatica yare no a efiri wo sisi akyi obabi asa wo bɔbɛɛte no na ɛsane fa wo to ase wura wo sere mu ba wanantu na ehwan wo de si fam no saa yare no ne yɛfɛ ne sɛ sciatica no ne die de nanso wɔyɛ fo papa onyawo a obekun ahodaso no bɛma kɔ na 21st clinic MWOW 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic agyewo so cans a ɛyɛ dwumadi a ɛba wakwemu na Kennedy akompreko Japan ne ho nsɛm ɛna ya na ifiada bia nwumere no nan ekosi no nsia yɛde brɛwo wohwɛ bi etie bi ɛwɔ Sompa Kumase Sompa Sunwane Sompa Nkoranza wosa hwɛ bi ɛwɔ Sompa television no so enti baabi a wo bia no ifiada bia anwumere no nan ekosi anwumere no nsia ɛna cans a dwumadie no ɛba wakwemu abusua ɛna wiase yɛba yeyi bibia ayɛ ketewa kwabana baabi a mete sese ya meka sai ya wo hwɛ mi sɛ Facebook live na wo hwɛ mi a na ɛyɛ fidie radio station ni TV stations ahodo yɛ wɔ Ghana ha ne wiase afa na nyinaa no saa wɔ man mu deɛ no ewukuo na ekuo yɛ ahwɛ soɔ no NCA mpanifo ɛde radio stations bi asi hɔ no mu a yɛpɛ sɛ baabi a yɛ wo bia no yɛpɛ sɛ wotie saa radio station no na yɛnam abɛɛfo kwan so ne yɛfa so a etie no wɔde adeɛ bi aba yɛfɛ no sɛ digital audio broadcasting DAB na stations a wayi no Sompa 93.1 FM ya Kumase ya ka ho ene ye nkrabata no nyina na opɛ sɛ utie saa enema ɛkɔ radio stations no ebia me wo Kumase na ebia wo nkramanta mu na so opɛ sɛ nwumere news na meka no opɛ sɛ utie bia de hia ne sɛ wonya digital audio broadcasting no ya kyɛ sɛ ye de aba ne bi abusua wonya bia ɛyɛ nigye ne ahurusie nko a ye bɛkyerɛ kwan a ye fa so a ye didi dwuma na atimi aboa wo amanema atimi akɔso tebere pam na ɛho asɛm no yɛbɛsan asɛm yie ɛde ama wo yɛmfa seda ne bi ma Universal Natural Clinic yɛ wɔsɛ menka nkyɛw sɛ dompe no sɛ abuo sɛ afrɛkyeɛ sɛ atode afa ho yɛbɛtoa amoasa so anante bio woanya accident pɛn dompe no yɛse atoa nanso abere bia wote ya wom sasaborɔ wada isisa yɛyɛ a nsuo tɔtɔ na ano yi ɛne ɛne waka da mu a okeka ho nkeka abusua Universal Natural Clinic ɛne yɛkamfo de ama wanu akyire honam mmerɛ paa ne honam yaw ɛna ɛtete wa ne nyina Universal Natural Clinic sɛfo ne kyerɛ ɔmatena yɛ na ɔmonhwɛ na ɔmɔmoa stroke no da ayɛ obi a Nyankopɔn etumi ayaresa wɔsi yɛ ni duaba no ne mfa ama no ɛnsɛ yɛdeɛ ne kwan bia so ɔbɛsa so asɔre bio aduane tɔ yɛ mu a na yɛ mu kaw paa nkankade ne meko kakra wom akwakoda ne ɔsampo ɛma wakoa nko a abusuafo Universal Natural Clinic wɔsefo ne kyerɛ ɔmatena yɛ ɛne ba na hepatitis nom ɛne typhoid a ne nyina wɔn yɛ ho adwuma paa fo ne kyerɛ Kumase atonsu ɛslai hɔ no a bonsuo mu hɔ no mo anane wɔn ni nkɔmɔ 0200158 0200158 nane Universal Natural Clinic in Ninkomo. Mizo ne 5G ni yeguso ayenum mizo no medical catcher say uma wodo be dum ne oho your bako anka nkwa ne ye your bako so a ye de mango nkwa na ye ene your bako e de abrobe nkwa ye ene your bako so a yaka sa nuaba we nyina e de abomu e de pa na nso si kire nim ye ma obia empani nkokra merewa obia no bia e boa ne papa ena sa wo ye wedding wo ye wo ye party he Prutu obiase ope drinks papa obesefo obeti wanimu a abusua eyemizo na make for the amawo and 5G no so no e ma hode da mu nyina ama adwuma bi a wo ye bia no wetima ye na wagisika de agu botom so te ase abusafo so ope bi etu atone a anasa ope ho nkomodi a no afre 0246 270221 0246 2702
21 na yedin komo 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abegya so kokonti da bia wo de opposite wani kokonti da bia wanu so yeotum kokonti bema kese da bia so no minimo wo de kokokokoko manyina kokokokoko sa abusiafo me se 3A cool capsules wa 3A Herbal Center for the abegya so eno na make for the amawo kokodro we no eye special ente say yanom for the na onom ya na afa yem no a ontimi mpie nko ba bia no we eye gentle ewo we yem saa so tia se obetima nom de akwa adwuma obetima nom de akwa asore obetima nom de etukwan obetima nom de afa ba bia ekire anwumere na kese wakwa koyi ne ma no egu water close tirim na kese okọ baby abusiafo food and drugs authority mpedifo agye ediatum anoti pharmacy shops and drug stores awudo nyina enye na e honum odo ani kire Colinac nom Danny Herbal Missy Herbal ni apidankia obenya bi ato for 0546 107107 0546 107107 na eni eho enkomo abzafo ye gina we su na nwumre ensamo e bobo no de besom no ye de monsia ne asore ama kofuri na pamfa trase e de asem mpenipa djumedie atwaso ye ne eso manwumre na ye obo amalibi aboga nwumre mene nana kwabena kese asidan koma production team boy chido manwumre ma bia wo bia ne timi ba besom kuku Veronica Jano ne chinchim fidie no e de ma yakoso asomua ya Grace ne ekua Benes nom na etaye chi ya bia wo bia no anwumre yitimi ba ye ba besom abusiafo ya damase ama momonity ene hwe nya do ye sorry ama kofre na pamfo e de asem pedi padwumadie ato aso ama mo